Nah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panina kan nasik wallahi ang kana naman salama madadal mun syukalilin tad nagu syuka pipya ginawa. Na mampagyan usira ng mga tawa at kababayan mamakinig sa mga bunibunian na di makangtulalan sa iro ay nagagaw na pananadom. Sagi kung mambumabuli-bulian mana mga idida mga penggulalan sa maranosyong na siya kena ipupri na rin di na ipupurmat sagi ang gota babayak na matay. Ada sa nakorwar ke Baisi Kiyamana marhum Haji Abdul Ghafur. Ayak kalalamin yun na si Francis Greenrose. Nagugyan ko ta mga luksyan sa kapapagin sa gyan ko ta si Haji Abdul Ghafur makapadu dilabakan. Aku yang utasi Haji Siti Suraya Amirul Marhum. Sagi kung nambog pumakabagayarkan sa mga bunibunian na di makangdulalan sa maranosyong nagi buswat tayo andang iwa kalalayaman o binabulayo kasang kaya patapag pangampungan na siya yung daranaw. Ada sila korwar ko tarapas sa malabang amang udapak kalilang abo pinggaragaleo kabituan. Sama nun yung kumbutat tanggay sa sulika, bayanan yung kumbu mga datwe bodak kalambay sa tila na budak kapawing nasutun tanorabul alamin. Saya kuna yang maladi yang isi di kukurmatan na sumaraga abus sumanguda di mga padalambu sa asyawragi sa dapat tabu sakit lagi nawa. Sa katena pamagin ganyan masyalah.
sentuh peri bersada marah. Sampai ada nulisan si perisi mana nama raga nanti gunau panamangku perisi samana bukan tidak kaya anatomi besok kamu tak sangka dei marah di rumah ya benoyasan dia kita debat nate gunung bebeyak kena perisi samana nagenak kanak simbe namai mengkulau-laulam udan denasa mana sadara naya ridu sadarati be mana penungku bako adik kesabar ada alai pusang kuruna dua wideu kenatan getarara nama pi akaro mi bunnabu naromi wa yadaksan ya belo yasani ayai nakra nama peso tadi mantai ko ditakan binaya ngapi luwih sadar apa hiduni nadang kade nama pamikir ayah budak kau denut itapang hidawa kaya di akar dan olikap mago aku isau besar na umat pengadik yakin ada lindau kemuting kaisum angapi lumbai sadar ayapi lekirangka sofak ini pingguruk anakku buruk pak ubang na umat pengani yakin na ubang kairi wa yedusum api lumbesa
saja hidup dalam nak sudah dan kau lamiyat tarima udinat niat deduk radu mana ya nak terlintas tu mentekan tama beradusta tak wajib penerapan anak sekap mana nak adang ada jenak penginuni hati bayang ada Soe inano dekasak kanaso inarugan kundistora gauran tau tubuh seberakan hati bahagia mana akalan tau susah hidupku dengerin rusak dia kenapa saya bidang kadeni ini serineng pakai kasar bidang kada ini bakatura tak kabinu meni bunik na yuno kagesre nyari wadai kamu tahu kapedudu tekap terakan berasa tinggi beria mada anadai munafing udin nakalan tahu sabar inu beria mada Samini tandes na pala di kamat tagamari ini kakak padang gede sabat kenari una katali udan alusilag sabumat ina umarida na gede na Rinang sadat na silang agad yang deman na